Рахмат. Келиңиздер эми баарыбыз СССР ругуна сапар тартабыз. Баарыңыздар билгендей 80-жылдары тою жиналган мезгилде райкомдорго жергиликтүү калк майрамдык кечелерде концерттерде коюп беришкен. Эми көрөбүз 80-жыл мына ушул концерттен кыскача көрүнүш. Баарыңыздарга көңүлдүү көрүү каалайбыз. Махаббаттың құдірет күші ал деді Екі жастық табыстырған жүрек Жаштық жалғасылар манақ тілек Құтты болсын екі жастың тойлары Той үстінде татты күндер Шатты күндер Жаңа сағалы бибилели Шағасы шатты күндер Той үстінде татты күндер Стоп! Болды дейме? Музыка өшпе. Өтшеші сен дағы. Ей, баш іштейі, баш. Бұл жақтан райком келі отса. Кім ком? Райком. Текшерігі концертке келі отса. Сілер екі жаш жөнді ұрды отасыңар. Менде райком деле жаш болғанды уақында. Жауызың ма? Башқача тос олғыла. Ей, сен бойынша сақтады 3 адам тұрыш керек. Сен ұртшысың ба? Жоғыл мынеқа. Тез жоғыл. Ошол жерге тұр. Ей, тамада кім? Тамадағар кім? Мен оқшай? Аға. Ей, тамада. Мына кім? Мына кім? Бұл қыз? Мұны қыз емес? Қаласаңыз текшеріп көрің. Сволочь. Шет, тойытты жейдік. Қандай сонын пақтаны уағында тапшырдық. Қыздарымыз тұрмышқа шығып атады. Математика мұғалімі тұрмышқа шығып кетті. Мұнан қойдық, айла жоқ. Кем бұл? Бұл физик культурадан сабақ берген ағай. Ей, мұнаны тез жоғытасың. Жоғыл, райкомның алдына шыға көрбе, чық. Жоғыл дейме сыға. Райком мойның арқасында олам. Шығып тұра. Ей, қана даярдық. Даярбыз біз. Тошнауы? Азыр мен бұл жақтан райком болып керем. Как будто мені тос олғалшы репетицияңарды көрейін. Давай. Даярсыңар ма? Мұндай, шаңды тос олғыла. Ассалаумалейкум. Ассалаумалейкум. Уалейкум ассалам. Төртей. Өчір. Не ол тат бұл жақтан, не жақта қалатасың? Райком жақшы қылып тосып атпаймыз ба? Жауазың ба? Астын тасалап атпайыз ба? Мұнай қылғыла, мұна оқушылар жоқ ба? Қана декламация шығып өр айтқандар қана. Оқушылардың жарымын ноқатқа жеңшек алып кетіп қалды. Жарымын Оман ака Фурқатқа пақта тергізген алып кетті. Ей, чекші сен алдыға. Сен азыр оқушылардың орнында декламация айтасың. Ақгүл біздікін айт. Мен? Ова, декламация айт. Ақгүл біздікі, райком ака құш келіпсіз, қыздар тұрмышқа шығып атады, пақталар теріліп атады, физрук келді, бізде барсы. Неде бұл жүріп отасың? Тұр мінеқа. Физрук. Жоғылды отам мен сәне. Шықпа сақынаға вообще. Ей, қандай түсімесің, райком келгенде кино-пино көргөзгөр тасма-сасма. Кинода оғдай тос болаш керек. Кинода оғдай. Қандайсыз райком? Жақсы, өзіңші. Райком ака өш көргенсіз бе? Қач! Не, райкомлар тіле өш өтті. Райком ака, Зина сіз ойлаған қыз емес. Жоғал чай! Енді образға келіп тоқтат! Кинода оғдай тосатпаймыз. Ей, қандай түсімесіңер, азыр райком келсе, концерт жақпай қалса, анан бізге план толды деген печать басып бербей қойса, бізге ақша бербей қойды. Қандай түсімесіңер ұшыны? Алмас, райком тарынып қалды. Бізді жалғыз қалтырасың ба? Жалғыз қалтырайын. Райком мырза. Эмне?
ошол кечте кеме аңтарылгандан бери жоксуз. Эй, апаң махабат болуп кетти го, болбойт болу. Токточу. Тур мынакка. Билбейм. Кел мерге. Балким райком алыс жол жүрүп келип мындай чарчап калаптыр. Мындай маанайы жок келетир. Мындай күлдүрө турган неңер бар. Мен күлдүргүч болуп иштейм 7 жылдан бери. Күлдүрөсүңбү? Ооба. Кантип? Күлдүрөм азыр. Мисалы үчүн райкомго Садыр Жапаров ырдап берет. Ким? Садыр Жапаров. Ким ал? Садыр Жапаров Кыргызстанды келечекте оңдой турган президент. Көрөлчү? Да, жеңиш акандары. Да. Жаштардын шаары жалалабат. Да. Күн өткөн сайын колай буйруса оң кулак сол кулагыңар мени убагыла жалалабат өнүгөт. Да. Жалалабаттыктар болсо кол чапкыла, болбосо жерле койгула. Да. Ну, в принципе жакшы. Ошон дагы керек. Бар. Дагы ким? Сооронбай Шарипович. Ким? Сооронбай Шарипович. Ким ал? Ал дагы келечекте Кыргызстандын президенти. Кыргызстанда көп президент болот. Бир портрет президент болот бизде барга. Так, кетти. Ананайын, ананайын. Атадың баг үзүң босо. Өткөндө сеп, бакырбай, түшүндү олай. Өткөндө сеп, көңүлүң бошосун. Кеттиң кайда? Эме кетем мени. Токточу. Ушуну райкомго ырдап берейин деген оюң барбы сен? Ооба. Мо келген эл мына комсомол, колхоз бардыгы ырдаш керек. Колхоз бардыгы ырдаш керекпи? Ырдаш керек. Бизде комсомол жөнүндө ыр бар. Неме сахнада 3 адамга сиз чыгдырсаңыз, бастаң сен. Келсең. Бизде ыр бар. Кеттикпи? Кетти, эл менен Мен дагы да сүйдүм райкомду. Сен дагы да сүйдүң райкомду. Райком. Райком. Ырчы, алкаш, жоголчу мынакка. Закшуң барбы? Бар. Болбойт бул ыр. Эл менен ырдаш керек. Түшүнүп атасыңарбы? эл мененби? Ооба. Болду, мен ырдайм. Музыкант братам. Давайте. Жакшы ырдат. Музыка. Музыкант. Жакшы ырда. Ырдап койгула комсомол эли. Ойнуңарды жылабыз. Азырынча мен акаң болуп койсом, ай болуп койсом. Шогу. Анча-мынча бирөөдөн коруп койсом, ай коруп койсом. Айып этме карындаш анан, эй ака деген озуңдан. Чогурдайбыз. Ака деген озуңдан. Бул эркек экен да сорушпайт экен. Баш иштейби, баш. Ооба. Өчүрчү музыкаңы. Не бир эле адамды ырдатып атасың? Общий эл ырдаш керек. Анда бизде общий эл ырдаш керек. Целый колхоз ырдаш керек. Целый колхоз ырдаш керек. Анда мында кылабыз, урматтуу айылдаштар, целый комсомольскийлер, короче. Чоң ырдайбыз. 1, 2, 3, кетти! Тагын элең сен. Чоң ырдайбыз, аярбыз. Жашоодон тапкан багын элең сен. Сени сүйөмүн, сени күтөмүн, эзилип күттүм. Алтындын өзүңдү күттүм. Кайдасың асылым азыр, жаным сагындым өзүңдү күттүм. Стоп! Не болду? Райком келди. Азыр урматтуу калайык журт. Райком келатканда бардыгыбыз уят кылбай, сен жакшына пактаны тердим деп айттың, уктуңбу? Жакшына. Бардыгыбыз уят кылбай, жакшына кол чаап тосуп алабыз, командалар. Түшүндүңөрбү? 1, 2, Стоп. Медер. Алмаска, Бекторка, Илгиз. Силерден кечирим сурайм, сценарийди бузуп аткан. Давайте ушу райкомду сахнага чыгарбай эле коебуз, балдар. Неге? Ушунча терилеп ойноп атабыз. Тарнада утуп атат, Ушунча терилеп ойноп атабыз. Нурлан Насипти Бишкектен алып келдик, райком кылып киргиздик. Эң бомбовый ушундай жара турган жери үчүн не бустасың? Жок, билем. Азыр Нурлан байка райком болуп чыкса, эл кол чабат. Биз биринчи орунду алып алабыз, балдар. Biz bugünkü oyunda atayla berişimiz gerek, жеңилип беришибиз керек, балдар. Атайын даярдандык, бомбага ушу жарыс керек. Ошо биринчи орунду алышын ойноп атасың акыры? Балдар. Канча күн эме даярданып атабыз? Балдар, силерден суранчы.
Давайте бүгінгі ойынды райкомды шығарбайбыз, бүгінгі ойынды береміз. Анткени бүгін шыққан жаш командаларға стимул қатары чоңдор орын бошап берели. Жо бизге бошотподу го эч ким. Ошон үчүн көп кыйналдык го. Туурабы? Балким бүгүн жеңилип калса бул командалар. Балким бүгүн жеңилип калса булар. Оюнду таштап салса кыргыз юмурун келечеги жок болуп кетет балдар. Давайте по-братски суранам балдар, ушул райкомду чыгарбайлы бүгүнкү оюнду береличи балдар. Давай аты ушулай кылып коебуз. Эме. Урматтуу туугандар, Эринска. Бая төрттөрдөн көтөрө бериң ака. сеңишке 2 көтөрө бериң бизге. Бая Неге дегендечи? Биз албаган кубок калбап турган. Ошко президенттин кубогун алып келдик. Көңүлдүү жигиттерде 3 жолу чемпион болдук. 2 жолу турмушка чыктым эле бирсе айтам. Жаштарга орун берели дегенбиз го, жаштар утсун. жок, чындыгында бая жей берсең, ала берсең, как депутат болуп калат экенсиң. Биз жаштарга берели чындыгында. Эме Калыстар то, пожалуйста, бизге 2 көтөргүлөчү. ака, экиңизди коюп бериңизчи. Рахмат, бармалыңыздар. Урматтуу достор, көпчүлүк достор ойлоп албагыла, булар сахнадан кетип эч кайда барбайбыз. Кудай буйруса көңүлдүү жигиттерде дагы көп ойнойбуз. Эртең Бишкекте ойнойбуз, одан Алматыга барабыз, Өзбекстанга барабыз, Кудай кааласа. Жакшы болуп бар, чоң рахмат. Washington командасы.